Akhenza ku mpfule channel ya Matimba Emmanuel Malo YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. Na ku vulavula hi mhaka leyi. A ni ali ku vugangu byi kona. Munhu I fane a va na xigangu loko yena a swi lava a swi fosteriwi ende leswi a swi lava ku munhu va fika va ku boha or va ku ba ku ha fane va na xigangu loko I ri n'wanuna kumbe loko I ri n'wansati. Leswi I choice ya munhu. Mhaka hi leyi ku na mhaka leyi kuma ku na famba sweswiwani ya xigangu xa mina ya buka BNB or ya leyi xigangu xa mina ya n'wansati a ni teka ya buka BNB. Leswi a hi problem kumbe guest house ku va ya kha miroho hi khela kwele leswi a hi problem hi leyi I kuma ku ni teka xigangu lexiya xa mina ni xi wisa aka yindlu or aka room leyi mina na nsati wa mina loyi hi nga lovolana loyi ku nga humeselana kona xuma hi fika hi tirhisa sangu or xitheve or nsimu or mbhede loyi hi tirhisaka na nsati wa mina loyi hi nga lovolana. Nsati kumbe I ye kaya kumbe I vhakini kumbe I ye kun'wana ma van'wani hi teka vavasati va ta hi vhakela ku hala swilungwini va famba va ya kaya loko nkarhi wu fikile kumbe va vhaka loko swikolo swi pfarile. Hi leyi mhaka loko ku ve wa swi endla swilo leswi I ri n'wansati or I ri n'wanuna a hi ti dyondziseni ku xava mbhede. Loko I xava mbhede a ni ali mbhede na wona lowu tirhisaka na nsati wa wena ringeta ku xava mbhede wun'wanyana wuntshwa. Loko I tiva ku hayi munhu luya I tata tirhisa yini tirhisa bede luya ivi I teka bede luya wu tirhisaka na nsati u wu veka kumbe loko ku ri ke ni I yindlu yikulukumba famba ka kamara yin'wana kwalani ya vana mi ya tirhisa yona loko mi heta mi ta clean ivi ku basa ku sala ku ri fresh u nga ti kombi ku a ku ri na vanhu vambirhi a va tirhisa room ya n'wana. Laha ni vulavula yini hi va hlekisani or swigangu laya ku na switandzhaku mi kuma ku hi fika hi tirhisa mbhede lowu a wu mina na nsati wu tirhisaka mina na wena hi wu tirhisaka ivi ku humelela leswi hi ta khela muroho kwalaya ka bede luya ku ta va na xinyama xo karhi or badi ro karhi ka n'wansati luya or ka nhwenyana luya I nga ta va I n'wi tisile laha. Swi nga endleka I kuma ku I biha amirini loko a biha amirini ivi u kuma ku n'wana ku humelela swin'wana hi n'wana luya kumbe sesi luya loko a nga bihi amirini loko a tlhelela kaya a fika a va na mabadi mo karhi a va na makhombo yo karhi because I fika ya endlani I fike a kha muroho a sin'wini ya un'wanyana munhu laha nsimu loyi swi tivekaka ku mani na mani hi vona va khaku kona miroho ende nsimu loyi hosi yi bile xitempe ku hayi nsimu loyi I ya mani na mani. Mi ni kuma kahle leswi hi swona swi mi chelaka mabadi I kuma ku sesi a complain a ku swa mina a swi fambi ni lavana na vukati a ni byi kumi vukati loko ni endla yini hala a swi fambi because of what I fike I nghena endlwini ya un'wana n'wansati I endla swilo swo huma endleleni endlwini ya un'wana n'wansati. Vavasati van'wanyana ku na swilo swo karhi leswi va swi tirhisaka ku na leswi vona va nga ti tiyisa hi swona ku okay loko nuna wa mina a kha miroho na munhu wo karhi munhu loyi a khaka na yena miroho a humelele hi mabadi kumbe a humelela hi makhombo or loko va kuma n'wana loyi a huma a nga ri kahle kumbe a tshama kha yini a tshama a kha kuma miscarriage I kuma ku a wu loyiwangi hi vanhu va le handle a wu loyiwangi hi munhu I loyiwe hi munhu ya luya I n'wi tekelaka nuna. Ma twisisa ni tshama ni endla content ni ku na mhaka leyi swi ya swi mbali ka swigangu a swi kahle se na yona leyi ni yi vulaka leyo mi kha miroho ambedweni a swi kahle. Loko I fikini u kuma ku munhu loyi hanyaka na yena I fika a renta room somewhere wa xava xiponci wena wa n'wanuna mi tirhisa xiponci lexiya mi nga tirhisi mbhede wa nsati wa wena kumbe loko I ri na mali xava bede wun'wana. Ma twisisa kumbe mi endla yini van'wani va hundzuluxa matarasi leri le henhla leriya a ri hundzuluxa loko va heta ku kha miroho ivi loyi a fambi na sala a ri vuyisela laya. Ma twisisa hi swona swi vangelaka makhombo. Na khensa ku va mi yingise channel ya Matimba Emmanuel Maluleke danko.